ng kanyaman king Pampanga. Kasi excited kung pakilala tayong kaya bisita. Uling! Wah! Bahala ko na naisip mo. May saul na naman po Lagu at sing Malagu uling kaya beta mong ini. Atin niya pong tutong corona. Tayong kaya katamo at sing Malagu ang ting corona na paltoye. Direk, give me one, please. Yan, lawin niya po. Yung kaya katamo mo Yeah! sa Nanu pata. Pero yung Pagod kaya na beta talaga. mong ini. Yung kaya beta mo alargo. Tabi-tabi Si muna. Jhoedie Bar, gawaya po ng lalaki lang guest. Iya pa mo yung bidang yan, pakilala mo na at sing Malago. Awa, syempre po, baluta mo yung balen aning santana po, ne? Dano pa ne. Kaya mo naman po yan. Kumbaga, kenla mo naman po akit, deng mga lagu, matenakan, ne? At a very talented dalagang Kapampangan. Inya naman po, ining karela pong bayong mi koronan Mutya, yang akayabet amo kabalen. We have with us, Mutya Ning Santa Ana 2024, Dianne Maniago. Welcome king Nanu pata, my beautiful sister. Hello po. Maya pa yung tupo kaya kayo man. Filingera, Atsing, Malagu, sister ne kano. Pero makanyan man dayan, dinandahang ining pamikatagon, dinandahang maya pa oras, bakit ang igrit, shoutout, batian mo nga rin egan buri mong igrit, din kaya kang kamaganak, kakaluguran, kaya kang glam team, followers, subscribers, kaya ka naganang sinap, kaya ka. Kasi pota, asa ka nang dakakim palengki Santana, nung mamalengki ka, sa benda makanyang kahit benda kargo CLTV o temo kaya ragu out. Go ahead kang karayang aggregating. Sana mo nakalingwan. Maya payugto po kaya kayungan. Yako po Dianne Maniago, your Mutya Ning Sta 2024. Mumuna po, greet ko po imama ko, at siya po Kenny. Yes, tani lagi mama. Marites Maniago po. Yan. And of course, kang architect and kang surgeon na lagi ko pong kayabe nung no ka rin kuman pumunta. Nayan lagi architect, nakalang architect. Architect Karo! Oy, 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 oy. Balo mo yung architect, lagi mo yung guest, Kenny. Wow. Sinabi na nga po. Ila mo ba? Of course po, keng Honorable Mayor Norberto Gamboa and Vice Mayor Ramoncito Banong Baro. Siyempre, kantatang ko din po, kang Yeah. Arnold Miranda Maniago, keng makeup artist ko po, kang Kuya Prem po, kang Ate Win, keng pasarela mentor ko po, Ate Bonnie, and keng talent coach ko po, Kuya Lester, and my Q&A trainer, si Ate Pat. And of course po, karang kaibigan ko po, and kang Sir Allen, na Manalbe po king San Francisco, and Wah? opo, San Francisco? California po. Bala ako sa San Francisco mabalakat kita. Uy, Sir Allen. Opo. And kay Aliyah po from Los Angeles. Oh, Ayun po. di ba? Pang international greetings na. Oh. Alam Jhoedie bang sagli po ako sige. niya ako tangitangkay ne. Well, singit niya mo Sige. Sir Allen Luis Galang Dizon Jr. Meto nga kasi ka rin ka, ibala mong culture advocate. Oh. Many bat kay nga Santa Ana, kaya bedari architect leads ang Koyang po. Jot. Ayan, o Dianne, kumusta ka? Kumusta hangining ikang may koronahan na Miss Santana, Mutya Ning Santa Bilang Ana? pangaldo, 2 weeks Wapit. pa mo Okay ko po. Actually, Aliyah pa po talaga mag-sync in ka ako. Pero ayan po, atsuta na po ngayon ni Kenny. Buri ko rin nga itamo, rin guest tamong sasabot ka rin beauty pageants, ligan lekwan. Pamurin ka nung mag-sing in, ne? Totoo po. Laging mag-sing in. Uli sigurong mayan lamo kasi sumig-sing in niya. Abay. Aliyah, tsaka kay minsan kasi etang masyadong mag-expect. Wow. Baka nita itang disappointment makain. Pero po tang ikwami, yes, mo itang makanta kasi ako inisip na ini akwa kay ni inisip ko itang may akwa. Nonetheless, kay mo itang egan-egan ng Of course. And syempre, buri ko nga balo, Dianne, makanano kami kumpisa naman. Kening pamakyabe ka rin beauty pageants. Mo sabihan first time mong pamakyabe yun eh. Alay po. Wow. Okay po. Actually po, ever since anak ko pa po, panalben ko na po kiyang TV, ng Miss Universe, makanta po. Pero ako po feel na one day maging kumakanyan. Kay po talaga as in, ako po girly, gano'n. Wow. Opo, ali ko po magmalan super masalese, makanta. Alben ko lang mo po talaga kayang TV. Tapos,
Katang metwa ko po, agkat da ko pong makiabe kang school pageants po, kantang high school ko po. First pageant ko po, kantang grade 10, ayun po, kang SMACP po. Tapos, second pageant ko po, kang Assumption, kang San Fernando po, kantang senior high school, ayun po. Then, third pageant, college naman po, first year college, kang Angeles University Foundation. And ini pong Mutya Ning Santa Ana, fourth pageant kaya po. First time ko po in a local pageant aside kang school. Ayun po. Okay. So, karatang minuna. Minuna la po talaga yung kang school. Karin po usually magsimula. Una nung ikuha mo Wala. karata. Kang SMACP po, first runner-up. And then king senior high school, ang Assumption, may title ko po. Wow, ulan mo na. Ayun po, Miss Assumption Senior High School. And then kang AUF po, participant. Ay, Miss Friendship, kasi very Buto pala. friendly. Yes. Ayun. Kita mong may pili ka na ikaw nga Wow. mag-represent. At saka diba sabi dapin, minsan training ground mo la rin Yes po. it doesn't mean na kasi nambut ketang meto nga pageant ka rin tutukoy, makanta pang dawan mo na. Bala mo, maging ang challenge kaya ka to know Wow. yourself better. Na ano laret ang weaknesses mo, na ano laret ang kailangan mong i-improve. Naggewa mo inya ikwaming corona ni O, balaan po talaga yung kiyakatamo at sing Malagu. Talagang veterana ne kareng beauty contest king kaya nga manong share. Aliman, Oh, bakit? Pwede. Bakit? Sige. Ali, syempre kareta nga gigesta mo. Laging makanyan inga daramdaman ko karela. So, di ba? Wow, and may kasaup labaret ang minunang pekabayan mo. On your fourth pageant, lalo na biro-biro ini ing balen, makatutok lang ang mata kaya ka. May kasaup labareta to prepare you for Mutya Ning Sta. Opo, sobra pong may kasawap kasi aliwa pa rin po yung experience, lalo na medyo malambat na ako rin pong mag-pageant. Aliwa po itang atin nakambalo nung nanunggawan mo, example, kayang pasarela or ramp, kayang Q&A, mahahasa ka talaga with every experiences na araranasan kayang Yes. Ayun po. Wow. Pero yung kayo mga, kay pamilya, yung ika mo ba? O kasi ako akakit kay mother, malaguya. So, buri kong babalo, ating kabang bala mo itang, dapat itaglus mo ini. Yan yung yako, mama, mag-muse mo, mong mother. Actually po, yako pa po talaga yung first mag-pageant po kayang pamilyami. Ayun po. Actually, ima ko po ang po itatang ko. Ali kami po into pageants talaga. Minsan pipilitan ko lang po talaga makiabe ako makanyan. Pero super supportive la po ng parents ko. Yes. Ako. Abala, makanina, wala na kami nga karapat de. Go mo na nung buri Only mo. child ko din po kasi. Okay nga pala. Nga pala, pero buri ang danero mo kaya buri ng punta lang. Oo, nung ali, Miss Universe. Yung Oh, pakyabayan na. Ayun, dakal tamo pageants ngayon ni Kenny kay nga Pampanga kaya ani karakal opportunities babye talaga para karetang bisang iparsude ining karela nga pa mag-pageant. Pero siguro Jhoedie bala mo lalawan ko mo rin kang Clarice ne potang makanya na mag-pageant ka makaka-apekto kaya kang pamagaran lakwas na third year. Yes. Third year college na ka marakal na ka kailangan pag-obran kaya kang studies. Actually po, maswelo ko king Mutya Ning Santa Ana kasi bakasyon mi po. So, madakal ko po oras para mag-prepare, mag-training, makanta. Pero ngayon po, actually kakalob ko pa napon. First day of class ni as a third year medtech student. Ngayon po, second. Actually napon po, na kaming karakal, quiz agad. Opo, over 30 quiz agad. Tas moving exam. Tas ngayon po kanyan, magpa-excuse ko mo po. Para po kaya kayo syempre. Tapos, ayun po, second day ko po ngayon dapat yung school. Yeah. Paano mo yapintay nga kakit kong commitment? Opo. Commitment, kailangan mong tuparan kasi ating kang crown at atal na. Kasi atsuka Kenny, alim mo dahil represent me ang sarili mo. Di natang ka Kenny, dadalami ang balena ning Santa Ana. Although baluta mo, ating kang kailangan isakripisyo kay pamag-aral mo. Pero paborin mo, naman nakman aldawan ni Jhoedie Bar. Siguro kayong pamagbalik na Jhoedie Bar, papakibaluan ta naman nung makanano itang meging journey na kay ning crown na ini nanu laret ang pegdala na bakanta akwane in corona. Apo itang favorite question ko, maralas kong kotang. Bakit pa mga? Wow. Bota na mo. Bota. Is it Secret diet? secret tayo yan. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home.